Mi tava tinco perde, pa mi abol vegana. Anto mi non ti vergüenza di bisa quanto bia maiora. Passo finalmente ela sirve pa mi assinha apreciar tu sonrisa e é momento não feliz de mi vida. Ma cai tanto bia arriba mi sneu que foi de bom mi assinha assim, come não tinco perde cielo foi vista. Mas assinha tá mi mes, e de alguma maneira mi ta pensa, como assinha com soledade, tava tá mi meu amigo. Mi mes terá perde mi mes bia, pa mi arranha mi mes realmente back. Anto minha purba ajuda tanto ende bia, lubidando que mi mes terá ajuda mi mes pro me. Hoy en día, masinha, comita así lo que comi por, lo que no está malo, paso mita purba así na e mejor manera posible y sobra así lo que nan por. Ora mi mira tanto gente qualquer con tanta conenchi corriendo de un banda pa otro purba así 100.000 cosas sin llegar a ningún party, así mi kuta mi homita manera cangreo a tortuga y apreciar mi caminda na mi mes un tempo. El actor escritor mexicano Odín Dupeirón avisa sabiamente: mi no me sterdita promé, of número 1. Mi tamasha cómodo camina comita como número 2, 3, de hasta de 4. Laga número 1 não passa, vai quebra não atrás numa. É coisa mais importante como assim, tá, não? Tá para estar feliz com mi mês, sem me de outro ende. Anto claro comida apreciar e gente nan kuta regalami un sonrisa sincero. Nanti un lugar especial de mi corazón. Y mita quiere culoto un bon idea pa abo tambe purba así mesuncos.